Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚒𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Holy Spirit, come in, change our hearts, Lord, fill me. Holy Spirit, we welcome you. Come and change, Lord, the atmosphere. Holy Spirit, come in, change our hearts, Lord,
today. We're calling on you today. We're calling on you today. We're calling. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. Anganga paia. Anganga paia. Afio ma. Anganga paia. Loloto. Fatuma. Anganga paia. Anganga paia. Alo falelene. Olene. Anganga paia. Afio ma. Te wala awa tune. Te wala awa tune. Afio mai oile ani. Fatumu mai matone. Te wala awa tune. Te wala awa tune. Afio mai oile ani. Fa'u mai matone. We're calling on you today. We're calling on you today. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. Lord, we welcome you as your presence fills this place. Lord, we welcome you. We call upon your name. Lord, we welcome you. We feel the warmth of your embrace. Come and move. Come and move. Come and move. Come and move. Lord, we welcome you as your presence fills this place. Lord, we welcome you. We call upon your name. Lord, we welcome you. We feel the warmth of your embrace. Come and move. Come and move. Come and move. We're calling on you today. We're calling on you today. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. We're calling on you today. We're calling on you today. Come into our hearts, Lord. Fill us afresh today. Whaatalo whaatu I le nei Taeao fou, I le ala whai mai whanunga le leile pa ia mōlunga so tātou atu nuk pele o Samoa, mai tō whanga na whapeona Malū lo ai, ia ma mātou mo moe fo I le nā pōwu ma vai atu, I le nei Taeao fou I le alofa ma le anga le leo lo tātou atua siri ese, le mai le tala le whai salamu, o Iehova o lo leo ma moe o ia, e le ise mea o te mativai, na te ave au I le mea e iei le wau mua o te ta oto ai, na te tai a te au I tawhatafa o vai tafe le mū, na te whaafo I sia mai lo wanganga, na te tai a te au le ala o le ami o tonu, ona o lona suafa. Na leo Iehova I lo o tau soifua mo lo mātou ola, au tātou mo moe ai ma tō whawha I le nā pō o mawai atu, nisi fo ina whea ngai whe au ma ngā luenga, mai na leo ma tai e Iehova le soifua ma leola. I le ala whai mai le Taeao whai mai le tala le whai salamo, ua toi wha fo isia mai e Iehova lo tātou wanganga ia te I tātou. Awa I le tātou mo moe ai, pe a tātou o tangata o leise wha moe, pe o tangata woti tulou, ia pe tai, le atua malana leonga, le atua malana pule wha soifua. Ia, na tai ai lo tātou wola, mai lava I le nā pōse I aulia le nei aso fau. Ia tātou wha manuina wha atasi ai le alofa ma le anga le lei o le tātou atua. I le amatai o le tātou porkalame le nei Taeao le Malū Taeao wha le anganga. Mai lunga le ala ata lau Global Kingdom TV,
e o whaalofa ma whaatalofa atuai i le suafa manu malolo tātou ali o Iesu Keriso. A le amatalia le tātou o nanga le nei Taeao, tui nātu le tina rai na te taitai nei tātou se te talo. Ia olu mātou atua le nei Taeao, mātou toi ala whai, whanunga le leilo o lo whamalawanga le leia i mātou, na mātou mamboe le pō na pō, mātou te le loa, pe mātou te toi au lia mai le nei Taeao fōu. Ia e pangale alo mātou atua, ono loa lofa tele, loa lofa tū noa, loa lofa muti vale, ua mawhai ona mātou toi au lia mai le nei aso fōu, whaopopolo mātou wola, le soifua se mātou atunuu. Ia me se fo ila mātou au nanga ia te oi, whaaftai tele lo mātou tamā, whaaftai au whaamanuianga, whaafetai lo walofa, malawanga le lei, whaafetai lo whaamaoni, whaafetai o oe lo mātou oli, o oe lo mātou while mū lo mātou atua, o oe fo lo mātou whaamoe ola lo mātou tamā, whaapeona mātou wola sa o loto aia o mātou iai le nei o langa. Talo lo mātou atua au amatalia e foi ia le au nanga lau ala ata nei. Global Kingdom TV, ia me se foi ia au polkalame, ana polkalame whaanga solo, i aso taitasi, po mawai aso taitasi lo mātou tua mātou te talo ta mātou te lima whaia se mea pe au no malawa fio. E ngā lulu e fua foi lau whanau pe au no malawa nganga, mātou wala au, nganga pa ia a fio mai, whaau uia i mātou, whaau ui mea whainga luenga, whaau fo i le au whainga luenga a toa lo mātou ta maua ngai mai, e tala ina lo fina ngalo pe whaasoa fo i lunga le nei ala ata, nā tia o mātou tangata whaatau waata ma, a ia ali o Iesu Keriso, i mea uma mātou te whaia talo whaau ula upolo mātou atua, whaatanga o e nganga pa ia e whetalai mai e i mātou, a o mātou whaalongolongo po le haa, sau fina ngalo mo i mātou lau whanau le nei Taeao. Ngā le leise o mātou atunu uma le lātou whaafonga anga po le lātou mai moa, ngā le leifo li sunga le whaafengainga i a Mikaele Pureta ma le whalito i a Sara, me se fo i le visiona watu i nai mo le neifo i a laata. Whaafetai moa wanoa ta mā, e talaina, mātou te whaasoa ai, ia pe mātou te whaatino ai le ngaluenga whaevangelia lo mātou atua i lunga o le ala ea, ia wale whaafonga anga lo watunuu, mo le whaamoe lo mātou atua, o le whaalau te leina le o lo Malū. Ma le mai oele ne yasa lo mātou atua, tu inatu me umolo o mātou kupole ai wa mātou te talitonu, o lo o e manatu mai mo i mātou lau whanau. Te talo le maleolenga, whaamangalo mātou se selo mātou tamā, o na o Iesu Keriso, o mātou wole, ma wala awa tuai, anga langa whaatasi le whanau le atua. Amen. Amen. Ie le tu le nei Taeao. Ie toi o whalofa mwhaatalo whaatu. I le mai mua whaafongafonga so tātou atunu le nei Taeao fou. Aso se furu ma le lua le nei o masina o aukuso. Tātou se e atu. Aso Surfa. Masina o aukuso. Ia, lona walu o le nei tausanga. Tūlata fo i le si ui o le whainga malanga. Ia o le nei tausanga. Tātou manatu lea mai lava ia Januari, se ia tau mai a aukuso, lea lofa sili o lea tua, le pule a lea tua i lo o to soifua ma leola. Tātou te oli ai ma whaafetaia, i lona anga le lei, i lea aso ma lea aso, i lea taimi ma lea taimi. O isi o tātou whai mai lea ese mea ai o le nei aso, o lea ese mea ai, lea ese mea la maua i se tupe, la ese mea la o i aile whanau, pe fo i la maua mai ai se mapusanga mo se oli mai whawhita auli. Pa manatu lau Malū Taeao le nei aso, le atua o lo soifua. Pa manatu fo le upo le atua whai mai ia e oli i mea ua foa i atu e le atua i o lima i le aso ma le aso. Mea au mai e le atua mea e te tau ma le aso. O a mea o i o tau, yo o tō au mo mātou lima, nā tō whaafetai ai le alofa ma le anga le leo le tu. Ai leo le avato se whaari whae he mei ta lela wāfui ai wha. Vato se vai moa me ta lela wāfui ai moa. Vato le elengi me ti ngā fo i ngutu e ai le elengi se tu lo le mai moa whaafonga se o tātou atunu. E pe tai. Amu ia lava i tātou. O lo soifua
Maola le nei o langa. Maua mea uma e tausi ai le soifua. Ana isi atu nuu mana isi tangata. O loo sa ili, se mea ai, se vai, se fale, e momoe ai. Ia o tātou le atu nuu o Samoa. Whai ngofie ma maua a mea uma tātou te mana na o ai i le aso ma le aso. Le anga le leile na o le atua. Le whaatalofa atua i lau Porokalame. O le Malū Taeao mai lunga le alata le 𝚗𝚘𝚙𝚢𝚑𝚝 TV. Ia ile mai mua whaafonga sio tātou atu nuu le nei Taeao. Ta mama tina matutua. Au sina sina sio tātou atu nuu. O lewa mai atu le aso whailunga ina mo ta ma. I tono sio tātou atu nuu o Samoa. Na mai a fo ia whaafia fianga ese nei ta ma. I tele o e KENESE. Whaia lātou tala, whaia lātou whaevangalia. Ia, o le aso le na whailonga i nai, le tā ua o ta mā i to tono a inga. Mana tua whai mai o le ta mā o le ulu o le a inga, a o Iesu o le ulu o le ta mā. Ia, e iai le tali tonunga nisi o ta mā o lo whapeona pesiringia le a el meo whapea ai le a inga ma tūranga whapena. Ia e ngalo ai o e lava o lo iai le ta inga. Le aso whaapitoa, le aso whailunga ina mō ta mā, na se mamai atu nei. Malū a whai o le whaiva, Malū le tautua, Malū le taita. Mantua le upo le tus whaia whai mai, a pule e a miotonu, oli nu. A pule ma le saua, e mapu i ti ngāre nu. E lei ani se e le pule le, o te tonua o ta māma le lātou taita inga. Awa o i tātou. Ia, o tātou nei o lo whapeona taitaina le a inga i le lei, le manuia, ia man wha le tonu fo. Ia vi ia le atua, patalo whātu i au auna te tofia le atua, ma lātou wha le tua. Whapea lavona, wha le malu so se afio anga, so se nuu, so se atu nuu, ono le tala ina o le tala le leia Iesu Keriso. Talofa lava. Ia oi foi se tasi o maua mai le tātou a unanga le nei Taeao e te tono o whale whainga luenga o lunga le ala tele. Ia maso se vaenga o whapeona e mai mua mai e. E whatalo whatula o Porokalame ia te oe i le suafa manu malo Iesu Keriso. Lei e lava se isi suafa. Au. Lei ai lava se isi suafa mātou te whatalo wha mau fualo whatuai. Wana o le suafa pele o lo tātou o Iesu Keriso langa o le suafa e mau ai le oli. E mau ai le file mu, e mau ai le manuia. Ia ma le wha sa o lo toina o tātou. Pe a whai tātou te ilo Iesu, matalia Iesu, masava vali mo Iesu. Te mantua le tala ale whai aonga, na whai mai i te tasi o asu. Me e le ma whai e le kerisiano wha waitai. Ona manu maa lo ina. Lenga lue ale ti a polo lo ngā lue i te miu. A whai o tātou kerisiano, e le te tau ona tātou malolo, tū whatasi, ngā rurue whatasi, ka talo i le ao ma le pō, si i tia a inga, si i tia mātua, si i tia whanau, si i tia e KENESE, si i tia nuu, si i tia si o tātou atu nuu. I le atua, i lana kuikuinga, malanga i o le. Langa ele o moe, le ali o le lalolanga. Ua tātou wa ai le nei vai tau. Le sawa o le aisa se i tūlou le mai mua whafonga se tātou. Tātou wa ai le iei, o le toe fefefe. Sa whaina nā i nā vai tau ma nā aso wad. Anei teimu, ia ua whaariali mai lava. O tu mai ai lunga upenga ta whailangi le ngata i le aisa, marurana. Ia marenga oi se i tūlou, ta le pefale, me whapena. O i tātou te ilo ai, e le o moe le ali o le larolangi. O loo sa ili lava e sa tani, sana vaenga. Ona o le loto a ia ma le naunauta inga sa tani. Auane i ai, pe auane i sao i tātou. I le manuia wa umana ta pena Iesu. Iesu o lo tu le whaititoa. Tui. O tātou e te tala ina le whaititoa ia Iesu. E le sau Iesu to te tala whaititoa. Lo wa umantu ato Iesu ia te oe. Le ki o le loka ma le tatala. O oe la ma tātou, e tatala ina le whaitutoa. Ia Iesu se i urufari, e tari sua whaatasi ma tātou. Ia, o lau whiriwhiringa,
o lau whiwhiringa. Mana tua le tala le poto Solomona, mai o a mea uma tātou te loa, tau na whai le teimi nei, whai le lei, whiriwhiri le lei ma le poto, a wā e le to i aise whiriwhiringa, i lalo le tunga mau. Auf. Man, ia le tua. Ia, whatoi whatalo whatu le whawhonganga se tātou atanu, wale mai mō mai nei Taeao. Le au nanga la wala ata Global Kingdom TV, ia i le tātou pokalamene o le Spiritual Breakfast, o le Malū Taeao Faaleagaga, ai fie whailo atu, nisi ne o company, ia o lo wata umailo la tau au, e tātou te ngā lulue whaatasi, so ani fo ia ua, ia le whaangaioina ia o a tātou polkalame, ia po le whaalauloina fo i le Malū le atua, ia i le nei fo i visiona le o tātou ngā lulue ai. O nisila ni o company, o lea ua atu ina mailo la tau au, e fe soani le tātou polkalame, o le Up Group Money Transfer, Alia Tours, Alofa Tunoa, Pentecostal Manrewa, o le Kula, o le Moa, Prince of Peace AG, Protec Automotive, Serve with Love Catering, Mali Suburbs Kitchen. Ni sila ni o company, whaaftai fo i le atua. Ia, le totoa i o le loto alofa, ia, po le nganga fisosoani. E fisosoani mai ai tātou po kalame i astatas. Pe o na tā ua fo i le saunoanga ta mala inga ko tai fo i le ma po kalame nei Taeao. Ia e fia pe ngat. Ia e fia me lo o maua e o lima. Whaafetai le atua i mea o maua e o au, o fōwai e le atua i a te oe, e whaatino e le ngā luenga, ia pe tau se e whailo a inga, i le aso ma le aso. Whamaile e perus fu tolu. Alona whaupoina mo, whamaile, be content with what you have. Me le upu content mai ngata. Ia muta i nalo manao, i mea o loo wafua i mai le atua i o lima whamai au wā. O loo alofa, o loo whetala i mai le atua, na te leto ua oe, na te leto la fua ina oe ua. Le ala le mea tātou te pole vale. Aua te pole le aso a Taeao, o pole a Taeao ia i mea e tupu Taeao. Ka wawhai mai, o loo fua i mai na le atua, mea e te tau i le aso. Malias. Be content with what you have. Because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Haftaila ia le atua. Lesi me tātou tu whaftai e o le tātou wala whai me Taeao. Sau noanga alesi fo i au na le atua whamai. Ina ua malama ni Taeao whamai. Tai le atua o loo ua maua le taimua i le lisi o tangata o loo ua whiala le Taeao. Meni. Ia, tātou whaftai le atua, lo ngā lo whamlona ngā lea tātou te tonfoi o loo manuia si o tātou watunu o le Taeao i le ngā lo whamlona ngā lea. O le alo tātou lea, wā o tātou whale tonu, o wā mea tātou te le usi taia. Ma tātou le whaalongo i le atua. Mo tātou whawalunga, ia male tele male loto le whaangalo, whaifua e lesi o tala o isi, whaamasino o lesi le isi, o tātou manatu a tātou, wasili tātou i le tas, ai whai mai, le whionga whaia le tu, whaafetai e le loto. For His grace is sufficient for us. O nā loto tu melia, o lava o tātou na whai. Awa tātou te whaia ma mea tā, whai ma alwhama. Pe tātou te taa aloa. Ia i lea whotu nolo le tua waifa mai e iai i ale taimi. E uma i lea whotu nolo le tua. Ia i taimi e whiu lo lea tua e whai mai. A lea sala mo i tātou. Ia ona uma i la ia lea whotu nolo le tua. Ia ai o mai luni toa sā. O le toa sā lao lea tua. E le ai lava masisi e ma whai ona ia tatana. Ia ai whai oe maa. Se whaamoni yanga i sesi nei Taeao. Taunolo whaiwhainga luenga, taunolo ainga, taunolo e kalesia. Whea lawa le whaalapa tupotonga o loo e filo. Whai oe ma ale whiaua le tua, whai oe ma malama, whai oe ma nasina.
se i mai ai wa whaamasi mai. Ia whina ngalo lea tua e o atu. I se tasi, ia alu atu le flavor lea. Le flavor lea, loo whina ngalo lea tua. Ia e te tala ia tuna, ia pe e te molia, i se tasi o loo mo o mia le fisosoani. E le o le solu atu. Ai whapeona tātou tali tuali maina se o loo mo o mia le fisosoani. Mai la whiong pa ia lea tua, o le sili o na mea uma, o lea lofa lea. Lau tua mea uma i lea lofa, o ai fo i sesi, na anga leanga ia te oe, po i ese mea na wha le tonu ai le lua wa. Fe mai, e lau tua mea uma i lea lofa. Fe mai no wha maa ngalo i tātou i lea tua. Fe mai love keeps no record. O lona lofa lea, na matua i ngalo i lea tua, so loi e sea i lea tua. O tātou se mo tātou leanga, ina ua tātou salamo. O le mea tā ua, o le langona, o le loto salamo. Ia, na whape atu i le amatanga o le tātou pokalame, e le i se e atu mo le tātou whaasua. Ai whaamalo atu se tātou atu. La tau lo mai mo mai lunga o penga te whailang. O whea lava le vaenga o le kelope, whaatalo whaatu lau pokalame, o le Malū, Taeao Faaleagaga. I la tau le whato tau nuu mai fo i whanua, mai Samoa, po whea lava le atu nuu o loo e whai malanga mai nei New Zealand, whai ngā mālolonga, o loo e toi taliu mai e te... Ia po le whaweta e tau nuu mai, e whapea o la e nofo mau i nei New Zealand. O lea ua tusi lo suafa, o oera tangata nuu o New Zealand. Whaamalo atu tātou po kalamele nei Taeao. Ia o New Zealand nei, ua matua i Malū. Ua tanga i maile atunu, ua tofu ma ua matamao le ainga ma le ofu Malū. O Malū tele le atunu, o le sunga le whawhenga inga ia Mike Buretta. Ia ai whawhtai le alofa le atua, o loo mawhan whana pea, lona alofa, ma lona ngalele ia i tātou. I lea o tātou toi ala whae nei Taeao, o le tanton, o loo e anga ilo whalwhainga luenga, ia i la tau fo i o lea whatoa mai anga luenga, ma lo la wal wha malos, ma lo le onu sa, ma lo le ngā lulue, aua le nau tele, whai le koma, tanga i le lei, lo sa i lungo le ala tele, aua te tau te le moe, ia pe ki mai fo ia lau, aua le ki, lau leiti o pe ki lau telefoni, ona e mata le ala e alu lau ta avale, nei wha le taunu tātou lungo le ala, ia ma na ia ki wha longolongo, e mata muli ai. Ia, o le whea au tā ua ia mo i tātou, be content with what you have. Amen. Ngata lo tātou na nao, i mea o lo o watu ina mai e le atua, e whaatino ai lana ngā luenga. Awa tātou te nau tele, awa e tupu ai le wha le tonu, ia ma pā o wale toa tele. Anga lele atua nei Taeao whaafonga se tātou atunu. Ia le atua, moni mwha maoni, tautua nālu saonga le mū. Le ngata o lunga ala te wawawe. Ia tono whalewhai ngā luenga, tono ainga, ia maso se mea lama tātou te iai. Tautua nālo saonga le mūlanga o le mautau avea a le soifua malolo ina i Samoa. E sili le puipuia, nai lo le tautong fitia. E moni lama wha maoni. E le lei o na puipuia ma malutia le lei lo o tō soifua ma lo mātou ola. Nai lo le tautonga fitia. Langa ala vea le tāwale. O na tele lea o ngā luenga whai. A tupu fo i se pewhea po se whale tonu o ngā luenga. O na tele fo i lea o isi mau ngā luenga whai. O la ua lea tala e whai so o i 𝚟𝚑𝚘𝚎 𝚟𝚑𝚘𝚡 i Samoa. Te mana o ia te o lua na ia umatua. Tautua nā le lua soifua maloloina. Leanga a whape nau tele o lua i lea mea ma i whaalavelame me whape na o na mai lea, o na tele lea o lea whaina. Ai le lei o na puipuia, na i lo le tautonga fitia. Moni mwha maoni le sau noa ngā le tina le ainga ni Taeao. Leanga o le tala lea si o tama whaiwhi au lea onga. Whai maila na sau noa ngā. Ma le mea mauti noa ia te tātou o lo soifua maola le nevai tau. Ua tele tātou whapea, le lea lofa tū noa le atua. Lea lofa tū noa le atua. Ua tele na tātou lea lofa tū noa le atua e la vea i tātou mai mea umalama. Ai whai mai, aua nei ngalo.
e iai le toa sa o le atua. E ta pena la i tātou, mo le taimi o le toa sa o le atua. Langa fai mai o le, a o mai le toa sa o le atua. E le ise si mawhai ona ia te tālia. Ia, tātou wa aile le to ino Saulo. Saulo, na whaau ua mawhai e le atua a vea matupu. Na tofi e le atua e pētai. Na leo si tai loa mata alo Saulo i le alofa tu no le atua. Fiu e toi te talo. Fiu e toi wala au atu i le atua. Wale e tari mai le atua. Whea na iu ia. Ia, na iu lava i, ia, na e tau te si la fia. Na iu lava le wha mai mau o lona soifua e ia lava. Ona o lea. Fiu e tau wala au le maua se tari o le wha whitau. Tātou ni se ai i le ta alo ma le so ona whai se tu lou. O le alofa tu no lo tātou atua. Ai, o lo manatu mai le atua, whai meltala le atua na te le tu la fo ina i tātou. E iai pēr i mea uma, ma taimi uma tātou te iai, o a mea uma tātou te manana o ai. Mala au atu e manatu mai o ia. Ai ui lea, ia tātou whai ale whiriwhiringa tonu. Ma ia sāwa vali e tusa ma le whina ngalo o le atua. Au le nei Taeao, e toi whaatalo whaatu, mau whalo whaatu, ia i wō ma paanga si o tātou ala ata, whapeona toi tau nuu mai lunga o le tātou lai, ia mata fo ima mai mua mai whi au tusia. Ia whaatalo whaatu le suafa manu malolo tātou li o Jesu Keriso. O le maua ma le tau lau wina o tau suafa o nau wawele adu i lunga. Ia ai o loo sila fia e le atua. Whawhetai le tatalo mai, whawhetai fo i le mafuta mai. A o le ala ta atu tātou pesele nei. Tātou avi whaatase e fo i leo le vi inga i le atua le nei Taeao i le soifua ma le ola o whaapopo i le atua i a te autou. Toi tali umai le tātou o unang. Tātou se ele se wha malosi. Po se tātou me ai wha le nganga o le nei Taeao. E a matai fi au mga aluenga, whaiva matiuti. O le nei fo i asu, ele ngata i lea. O le tāpua inga na o tātou tamā, matina mātua. Oh,
Mese le manai o upo le nei whātunga, me e leo le fita, e leo le malosi, a o le anganga pa ia o le atua tātou te mawhai ai o mea malama. Ai tātou te leo o le tātou whaasoa le ni Taeao po se whaamalosi au, mai le awhionga le atua e whaifo i maoso ma whaamalosi au o le sāwalinga o le nea sofo. E mole atua lo whaangama whaamnianga mai dunga o la wala ata, po le Malū Taeao fo ia te i lātou malama. Papeona whaamanatuina o lātou aso soifua i le ne aso. Mi ia mwhaftaia le anga le leo o le tātou atua, i se tausanga po se aso whaapopo i le soifua ma le olo. Ia, ua tau ai fo i le isi tausanga whaapopo i le soifua ma le olo. Tātou whaamanu ma tātou whaaftai whaatasi i le atua. Ona olona alofa ma lona anga le lei. O ia foa i le isi malosi fou, le isi aso fou, le isi tausanga fou. Ia te oe le tamā, tina, uso tua whawhine, e o lava le whanawiti. Taro lau porkalame, anga le leile atua whaopopo nisi tausanga tele le soifua ma le olo, e whaawawai le wala awina, whaiva matiuti, ua te tofi e le atua. E ngā lulu e ai i le nei foi, soifuanga ma le nei lalolang, e o tātou au auna, ia mo tō soifua foi ma mātou ola ai. Au le tātou whaamalosi le nei Taeao, ono le tātou taimi, ia, maua le tusi a KENESE, lona mata upo e ono, whai tauina le whai upo se fulu ma le vale. E maua mai eise tātou mea ai o le nei Taeao. Ai o te whaatu mauina lau whea ngainga ma oe, e te ulu atu fo'i i le vaa, o oe maua talii, malaua vā, a toa ma vā au a talii whaatasi ma oe. Mene. Mene tala le atua ia noa. Ai o te whaatu mauina lau whea ngainga ma oe. E te ulu atu fo'i i le vaa. O oe, maloa tali, malaua vā, a toa ma vā au a tali whaatasi ma oe. Mene. I le tatou tala noa le to ino noa te manatua Fesilia whaia o ngā sā, po sili yaso ia i mātou whaia o ngā sā. Mata maiti la iti tuktuku ai. E mua oa o le tūranga le whai mai. Oi na whaia oe, oi lo whaola, oi mātua Yesu, oi na tāre papa, oi na whaule wā. Tali o noa. Ai ina ua whanau le to ina o la mekolo nā tali. Whai ngoa le ia noa. Whai mai le tala a la meko. O le wha ma whananga, mo le whesoasoan. Po le winga fo o le ingo noa, o le maki, rest, malolo. O se whesoasoan, ia o le tala le to ino noa. Whai mai, i le au ngā tupulanga, i le vai taimi o noa. Pau hale o le tangata, sao, pele lei, whaalongo, mausita, masa vali, i ala o le atua. A le ni Taeao o na ua tua na i atu le aso sa whailonga ina mo ta māsio tātua tunu o Samu. E fia whaautu ina whaapea se whaamatalanga ma se au o le ni Taeao. O ta mā, o la tauia, e a fuai, le manuia, ma le whaale tonu, po le māleia fo i o tonu o ainga. Langa o le ta mā, o le ulu lea o le ainga. Tala noi le mata upo e ono le KENESE, na urua i whaafofonga ina i pe na urua i loa i le tala le atua mua whai mai a o noa ua lofa ngia e le atua. Le grace o le atua o le teimi mua lea lena pe na palasia i le whaupunga lea o noa ua lofa ngia e le atua. I le taita inga noa ina ua sila le atua ua tele le whaale tonu i le lalolangi. Ua fia i le angasala, ma ua whaula i le angasala. Ona whaapele o le atua, o i foi. Pei mai le tala le atua, ua o sala mō. Ua o sala mō ina ua o whaia le tangata. O lea, o lea wha umatia i le lalolangi lea ona o le angasala. Ai peitai, ona o noa ua alofa ngia e le atua. Tala malama, o noa malana a inga.
o ina toe whaau mai ai, pena toe whaavai mai ai, le lalo langi fau. Le ta ua ai le numera malu o le amatanga fau. Langa o noa lona to lua, o lana whanau, matai to lua o lana whanau. Pe maila le whamatalanga. Ina o le usitai o le to ina o noa, na manui ai lona ainga. O le usitai ma le whaalongo o noa i le atua. Na tai ina ai e noa le ainga i le manuia. Ma tupunga mai ai lona ainga i le manuia na fola ai e le atua. O to tonu o le ata wa aia o le tamā e matau i le atua. So se ainga e iai se tamā e matau i le atua e wa aia ai le fua le lei ma le ata o le oli, ma le file mu, ma le wharuwhaninga o to tonu o so se ainga. E whaavai mai lea i le tamā e matau, ma tali tonu, ma usitai, ma savali i le fina ngalo o le atua. E le mawhai a tātou whaava ai i le neiso i fuanga ma le taru fau o le ni o langa o tātou te iai. Tele a inga o fe vai ai. Tele a inga o fe vesi ai. Tele a inga o le tu mau se mea le lei. Ua le vesi, misa le ao auli, misa le pō. Tu mai a inga poto, le ai se whaarwhaninga, le ai se ngā lulu e whaatasi. Ona o le a, leanga o le tala noa e tala noa le tamā. A le leila le tala noa le tamā. Pere le leile whaavaina le tamā o lona ainga. O le ata wa aia le e tupu mai ai. E tupu mai ai le fe o le ngā lulu e whaatasi. E tupu mai ai le fe misa. Leanga o le tele o taimi, se i tulou, e afisi le mauai le tupe, e afisi le mauai le mele mana o iai le loto, e afisi le si e whai atuai, e mau atuai le mea ai o le aso, ma tūlanga whapena, a o isi tangata e le maua mai ai ni mea, o le whanau po le ainga. E le taitai ango iai pe le taitai o na whaia, whaadilei. Ai pe tai. A tātou wawa ai le tala a le toina le ia noa. Nā fua mai ia noa le manuia o lona tōlua, o lana whanau, matai tōlua o lana whanau. Ai sea, leanga na whai le leie noa, si o na tōlua, ma si ana whanau, matai tōlua o lana whanau. E a fua mai i le usitai, ma le whaalongo, ma le matau i le atua. A muia se a inga o loo iai se tamā, e matau i le atua, ma usitai i le atua, ma whaalongo i le whetalai ngā le atua, i le aso ma le aso. Atala noa ia noa le whapea o noa na sao i pēla na savali. Le ala lea, tātou i le neso i fuanga ma le nei o langa tātou te iai. E iai ale taimi e pa uai, e iai le taimi e sasi e le tātou savavali. A leanga o le tala noa le mata upu e iwa le whai upu e lua sepulu lua tasi. I le anga sala ma le sasi al to ino noa. Lea na matua i inu ai, na ngalua e le whanua, i le ele. Maua le tonga avini a le to ina, whai le waina, inu o nā, ea, nā tau te si la fia le mena tupu ai. Lea na ula ili si o nā tali i mam tūlanga whapena, e se na pa ua ia noa mai lana sa valinga. A o le ata wa aia leanga whai mai le tala, nā lofa ngia e le atua noa. Whai mai lo ma le tala le whai upa spulu ma le valu len tātou whai tawina le ni Taeao. E whaatu mawina e le atua lana whea ngainga i anoa. O le ata wa ai o se ainga e maupopo ma se tamā. A whai ai le leile tamā e totono le ainga. E le leile au ainga. E eile tala le matu whai a onga sana tala no e le si aso. E mau totono se ainga. A whai ai alu le tina i le lotu. Ai le alu le tamā. E le o uma le ainga. E le o uma le ainga i le lotu. Langa foi na o le tinala e tau mawhai e toso atu le ainga. A o le taimi lava e alu i le tamā i le lotu. E o uma le ainga. Ai sea, langa e whaalongo uma i le tamā. Langa o le tamā o le taitai mo le ulu le o le ainga. E whaalongo uma la i le whaatonunga le tamā. E usi tai uma la le tina ma le whanau. I le mele whai mai e le tamā. Ai a whape alu na o le tina. E ia inisi o le whanau e le usitai. E ia inisi o le whanau e le whalonga. Aisa, nanga laiva ai le whanau.
e le o alu matu tama e le o si tai fo i le matu tama le mele fe me le matu tina au le te miala e sa wai lo le tina le fai le tama nga lulu e fatasi yo fatasi le lotu pe ta ita i le tamalo na au ainga i tono le lotu na tatou va ia le swinga o ma le ainga i le lotu langa fo ia lawo a mata mea le tama i le ta ita ina o le ainga i tono le lotu o i fo tatou te va ia i le swinga i tono le ainga aisa langa lawo tu la i le tama ma savali fai le ngā luenga, ma ave lona au ainga, e le ngata na ave tono le lotu, tā pua i le atua, ma sava vali, i ala o le atua. E eile ta malo e tono tuspa ia. Na matua i ngā lue ma le wha maoni. Na ave lona taimi a toa, e tau tua ai le ngā luenga le atua. Ai petai, ua sasi si toi ina si ona ainga. Ua sasi si toia ina le ngā luenga ma le tāwha ioi le tamai te tau na whai wha tonu mua lona a inga ina ia le lei ma mausali ona matua inga lue lea ma a matu uma lona a inga te tonu ngā luenga le whai o le ata fo ilea le tupu nei vai tau ma le nei soi fuanga tele tātou leo te tele whai fua le whanau leisi whai lea ma lea whai lea a inga au to tono le loto I fale a oe Malū a inga po mātou ma mātou a inga o ka se whaale tonu la iai a o le leo te tele le tupu I le isi vaenga lea ia pau leo le mea misa mai lea whai mai e leo kele mai a o lang whaangau lai a whaale tonu pia na matua I leo tele le to ina o eli I le whainga o taulanga I le atua o le au ngā to ino eli o le si vaenga na matua I mānaia. Na whaamanuia eli I si lo matua foi leo hana. Whai ai le atua e tusa Malū manao. Na tali a le atua I le mana o ngā hana. Ai na whaamanuia ai eli. Ona o eli o leo staulanga. Na sa vali eli o le tangata ngā lue malosi. Tali tonu le upu le atua. Whai a le fina ngalo le atua. Ai ele mena misi to tono lona ainga. Misi le tiu te whaata maa e whai to tono le ainga. Le tiu te whaata maa e whaata tonu, ma tai le whanau e tusa ma le mea te tau na whai. Le sifo I mea misi le whawhautua langa I lo tau I po o le tina. Po le to lua o eli. Ai pe tai, e pei au le tamaa. O ia e tai ia le ainga. O ia e whaata tonua le ainga I le mea te tau na whai. Whena iai. Whano le ainga, whai mea maua so awa no whai tau le mua Samuelu e tolu na e maua atoa I nāle mena tupu ina ua wala au le atua ia Samuelu le na alu wha tolu ai wha whalo ia e whai tala to ina o e ato e wala au mai le atua whai le whetala I mai e whalongolongo o I na whai ai le atua ia Samuelu whai mai o le aso o te whaatau nuu atuai ia Eli o mea umana o whai atuai I lona ainga o te amataina ma o whai uina o tau tino atu ia te ia o te whaasala lona ainga e whaavavau ona o le pango tā ua ia I loa a wā o nā tali I ua whai mea e whetuu ina ai I la ua a ua ia le tā ofi ia te I la ua le ata wa aia o le mea tātou te I loa I tātou whanau ai tuu ai whai ai tātou te I loa le lei o le mea e le fia I ai le atua. Ai tuu a tātou whanau e whai le mela. A le whai mel tala le atua o te whaatau nu wina, o te amataina ma o whai wina. O le whaasala le aingo eli e o le whaavavau whe o iai. E mel tala le atua e o mai le whaavavau e le to iai se tangata matua e te tonu o le aingo eli. Mai maupe ana langona e eli lea. Le langona na o le to ino yopu. O a mea na whai e whanau e yopu, na whai e yopu le taulanga ma. Whai le taulanga I le atua, whai le atua, o te whaato e se atu ona o lau whana. Le tama, tala noa whapitoa le nei Taeao I nei tātou tama, tu loule mai mo whaafonga se o tātou atu. Tama, o oe o le taitai o te tono se o tātou ainga, te tono ainga nuu e ka le sia, ma so se mea, o tama o le taitai. O tama e taitai le lei,
o ta mafo e ta i le leanga ma le wha le tonu. Mana tua le tala to ina moso le aso le nei o te wala au ai e langi ma le lalolangi e whai ma mori mau. Whapea tua i o tō filifili i le oti ma le ola o le maralaia ma le manuia. Ai a filifili le manuia ina ia ola ai oe ma lau whanau. Ta mā, le nei Taeao la fo i le whaafonga mai. Na o le tua lalo atu lava e le whaatonua e le au auna whaatawaa le tō whā ma le whautanga lo loto lo ia te tātou ta mā. Au le aso le nei, filifili le manuia, filifili le ola wa umana ta pena e le atua. Ina ia manuia ai, oe, lau tō lua, lau whanau, tātou ainga malamu. E afua mai le ta mā. E afua mai le ta inga le leia le ta mā. Manuia noa masi ona ainga, ona o le usitai ma le matau o noa i le atua. Whale tonu eli masi ona ainga, ona ua alu eli whaisi mea, ai ngalo aile mea te tau na whai mua. Na tu ina mai e le atua. Langa whai mai, o le whanau o le tofi mai le atua. E ao ona tātou, whai a mua le tātou tiu te tono tātou aina, ne o tātou leo te tele atu i whafu. Ia lai whaale tono na tātou aina. Alu tūlanga na whai to ino iopu, na whai a ia le taulanga, e momolia i le atua si ana whanau, ina ia whaamanga no ina si ana whanau. Ia malama le tala ia iopu. Ia o le nei Taeao, sa moa malau mai moa whaafonga mai le nei Taeao. Ta mā, neo lau por kalame, o se tualalo atu, o oe, o lo iai le manuia, ma le whaale tonu, o te tonu na tātou ainga. Man, mi Ia le tua. Whaalongolongo fo i ma toa, whaafonga mai fo i si tātou atinu o nei Taeao. I le tātou mataha upo, ia mo le tātou malo si Faaleagaga le nā, mo le tātou ko kalami o le spiritual breakfast. E sa awa le whasifai tau e masani i tātou, e a fua mai maunga manuia o nuu. E a fua mai le tamā manuia o le ainga. E a fua mai le atua manuia o le atunuu e kalesia o ainga. Ia maso o se whaala potopotonga. Mai ale ai le tama. Ia e whapena fu ia na whaasala lau ina solo ale a inga. O mea uma le tama e whai, o anga le tama e whaatino, filifilinga le tama e whai. E whaale tonu mai le a inga. Ia e ale leo fu ilea e whapea, ona wha maua i tonu na isi a inga. Ia whaalongu mai le mea le whai atu e whai. Aua tau te whaata i tai mai le mea lea o te whaia. Le anga e pa urunga i a tea. Ia, tūlanga whaapea. Tātou wawa ai nei i le tūlanga i le soifuanga o noa. Whai mai, o le usi tai o noa, na ia maua ai le alofa o le atua. Whai mai, it's his obedience that he found grace in God. Le grace la leo le atua, na whaaolai nei, lea na piorai, pea na hose le whea ngainga lea noa, ma le atua. E whaatino i le tūlanga, mo le whaolatanga o lona ainga. E le ngatala le whaolatanga mo lona ainga, lona to o lua, lana whanau, ta i to o lua lana whanau. Ai whai mai, o le whaolatanga mo le lalolangi atua. Ina ua matua i tele leanga sala le lalolangi. Sida mai le atua. May so much wickedness i le lalolangi. O na hapea lo le atua, o le o mai lona toa sa. Te leo taimina a mai le atua e mawhai o na sala mo ai. Ai le sala mo. E le i whaonga ina lea wanoa, alu mai mau lea wanoa, wa tu ina mai le atua. Whaatino le tūlanga le sala mo. Peitai, e le i sala mo. Whetalai le atua ia noa. E alu e whau le waa tūlanga umma peo na tau silafia ma mato i loa le tala malama. Ai le usi tai o noa i le osi ngā whea ngainga lea. E ti ngā lana i loa e noa e fia tau sanga e whaatino ai lea tūlanga. Ke le longa, whai o le te leo lona taimi, it will cost him a lot. O lona taimi, le taimi o lona a inga, le fia tau sanga e whai le tapenanga lea. Ai whai mai na usi ta i le leinoa. Simply because
le wailoa noa o le manuia le olona ainga. Na whaapea o nau sita i ai noa leo singa whianginga lea. Whaatinga o tūlanga lea i le wha o le tanga. Se wha manatu i ta tonu fo i nei o tātou ainga. Ia, e le whaapea fo i whaating mea e na o tama, yes, o le manuia e a fua mai tonu, e maa fua mai i le tama. Ai o le ngaluenga whai whaatasi, ia e tuo e iei fo i male pātau tina, e me se fo i le whanau. Ai atata wawa ai nei, e ile a inga o te iloa le le whai lau tala le. O le peo le tamana, wha moe moe ai, tūlanga uma. Wha moe moe e le wha atinonga, ngā lue maa losi le tamā le tausinga o le tinama le whanau, wha atinonga o mea mana na o ai, o a onga le whanau, o whiliwhilinga uma le tamana whai. Just because o lona wa ai le lumana i manuia lan whanau. E te loi, na ua wala au lea tua i le tamau le ainga. Alu lei i le tamau le ainga, e to toe no tina ma le whanau. E te loi le mena tu, le toe unisi le whanau i le loto. A mataona le toe unisi le whanau i a o. Ua ese fo le tūlanga ua ye le tina, ua peo le tamā na wha moe moe ai, i to tono le ainga, mea umana mana o ai, o e whaatinonga o le atina ina o le ainga, e pea whaangai uinga atoa o le tama. Peo le tamana whai ma role model i to tonu o le ainga. E ina ua ave ese le atu o le tama. Ai whaapelo na wheneme i le ainga. Pela na whaamanato o le tata pukalami le nata tama. O oe e osi whainga o le atu. O oe e mafua ai le manuia o ai. O wau whiliwhilinga whai, o wau saunoanga e whai, o mea uma e te whaatino, e waawa ai uma i le whanau. A ulaula tama, e ulaula u fo i whanau. Pala lau vale se i tūlou le tama, e whaapena fo i le tūlanga i o aile ainga atoa, e wholo atoa i fo i le tina, alu atoa i ma le whanau. Ma le mea pito i silio na whaanoa noa ai. Ua lawe vea toi mu whanau o whanau. Peo na iai ia le whaituanga le nitai. Peo le whasi whaitau se tātou tau. Ma fua mai mauna manuia. O oe e ma fua ai le manuia. Noa na ma fua ai le manuia o lona. Ata wa aia lea o le whaalatanga na tahape na ina le atua mo i tātou. O le mepi toi sili ana tātou. Whamai po le tele maano anoa i o tātou whaaleto. Ai lo sa ili le atua i le loto na lo loto. Pe te salamo, pe o te salamo, pe le ai. Mai na ona e salamo, fau meo. E te salamo lo, o i le ua osi e le ua whengainga ma le atua. O lo o ua e whaatua tua nai, o ua wae e se umalo tua nai, ave ese uma leanga, ave ese uma mea na e ola i po le ola tua. Ai whai mai, ua whaafo ina me. Ina ua maua ke riso, whauta o tauta mea. Ole, whiangainga la ne o si le tama. Pea lena tā pena fo i le atua, le atua ia lea o le whaalatanga. Tā pena le atua ala ia Yesu ke riso, o le waa lea, o le whaalatanga. Lena tā pena e le atua, i le whiangainga fōta. Mo le manuia o lana whanau. A whaina o e le tamā, a moni le lofa i le whaana, po o lau ai. Ona tātou wawa aile le ata ia noa whamai o le o sai o noa. He found grace. Whamai he found grace. O le grace leo le atua, le nao si le whengainga le. Leo manuia ai, whaala i nailo na ainga. A to angala ia tamale i le loto. E whaapea fo i le whana. A whaatino, pe taula mua i tātou o tamā i le whaatinonga o lotu whaale a inga, o wā whiliwhilinga le lei o mai whai. E whaapena fo ina manuia lo to olua, e manuia atuai fo ilo ai. Whamai e maa losi atuai fo ilo to olua. Maa lo losi atuai malau whanau, a e sili ina manuia, whanau au whanau. Manuia lea le lumanai. Awana i ngata le tātou wa ai i le taiminei. A whai wa whaale e tonu peo na o le telo tātou po kalame, tūlunga mtafi tafi. Salamo.
sala mo moni. Awala sala mo koe fai, sala mo koe fai. Whaapea iala, e whaapea nai fo ila leo langa al whanau. Sala mo fai, sala mo fai. Ia ngol mea ngā sasa, fai, sasa. Na ole tinga ina. Ia alai maa fua mai e tātou i lunga. Maa fua mai e tātou o tātou. E a fua mai le manui anu. A whai o oele ta mai te talo, e whaapea nā fo le soifuanga e muli ai lau ainga. Se whaamanata mo i tātou le nei Taeao, peo na tā ua fo i le tuse Samuelu, ia le tūlanga nau o iai ia Eli. Me ua amakanga leile wa aia Eli. E le ngata na leile wa aia Eli whaale tangata. Le ua amakanga punga sala na wa ai. Ai ua amata fo i ona le la ngona e Eli le siu fofonga o le atua. Ona le a, ona o le leo sai. Loa le Eli whaale i taunu o lana whanau. Loa le Eli le tūlanga le ilana whanau. Aia, na tuu e whai le mea o lai fia ele tama i titi ia. O le tala lea si o tina o whai langi whōlaunga. E o te mana tua pea i pea le tala nei a Eli mai o tala i titi. E whai pea i le si o toangane ia po o le uso fo i si o tama na mawhiola whaatas. O le whaasalanga lea o au ia e lo le o le mea le whaasalanga le na o ia Eli. Tu e na o e wha o le atua ia Eli, ona o le whaia o lona ti ute whaatama pe whaatina. Whautuanga a le tama po le tina alofa, whautua le whanau. Whai tātou ma wha ma ite mea le lei. Ia o fōu atua i fo i leo langa ia, i le atau amatamatao le a inga. Wai, ese fo i leo ngā o lea whi au tā ua, mo i mā ua fo ia. E amata trainer tuai i mātou uma po i tātou uma o le whata atau amata o tātou a inga. Ia tautua nā, o le whiwhiringa o tama, e a awhia umai lau whanau. Tātou wa ai nei le tele o nei a inga i le ngaluenga lea le au tala wo mokeriso, a o ngalue ai i Samoa. Tele i o nei a inga, o nei tupulanga tala wau o lo whaale e taunu soifuanga, e mai te tonu o a inga whapenei. Ona o whiwhiringa mātua e māfua i ona whaale taunu nei whanau. I ora te talo a lau polkalame, tātou maua le lei lau whaalongo, le lei lau whaalongo, e te usai fo. Tātou wa ai po o le ale le leo po le siu fofonga, o lo tātou muli ta iai. Po o se leo e le lei iai lau ainga, pe whaale taunu ai lau ai. Ia alo whaina i tātou e le atua, ona o le tātou usai. Anga leile atua le nei aso. Lau whaafonga mai Samoa, ia masi tātou watinu. Tātou whaamalolosi tātou leo kerisiano. Haamalolosi e leo to i se taimi. Wa tātou wa ai le sau, wa mea na lilo, mea na nā, pēna tā ua taimi wa sola, te leo mea whaale taunu po o tūlanga e le whaatanga ina na nātia, na tele na nātia i yaso wa sola. A leo a matau na aliati. Ua le to i se fefe, ua le to i se matau. Ai ua whaapeo nā lia e a tūlanga ia, tātou viloa i la ia lia. O lea makua i sau fo ele te apolo ia, e ngā lue mai. Ka mo fai fo e whaalau ke leo ngai a malo. Whaalau tele se oli. Au le ngā lue ngai tātou le au kerisiano, e a fua me tātou tama. A malosi oe, malosi tina, malosi fo il whanau. Se a inga i nā fia, pe a whai e malosi le to. Mahola matatau i le to. O le mea tāua, o le loto salamu. Wā whaale tonu, tua naina iai, tātou salamu. Ai tātou whaamalolosi le whina ngalo le to. Wai le o to isa taimi. Whai mai ua i whaita toa, le toe a whio mai, o Yesu Keriso. Ta ilo ia oe, a oa ia, o te whia maua le pasi mua le resitia. O te le whia maua le pasi lo na lua. Ai tātou whaamanatu a oe ia te oe. E una ia e oe, e una ia e oe, lau a inga Samoa. I le whaolatanga a Yesu Keriso. Ngā lele atua le nei aso, i le whia ngai fo isi tātou atunu, e me se wha ili wha mai eino ngā luenga le neiva i aso. Tātou maua le loto usitai,
Le leile tātou whaalongo, ma ia tātou wola ma te tau le atua. Awane i avea i tātou manisi. E grieve ai, pēti ngā ile whina ngalu le atua. Vi e le atua, ta mā, avea i tātou manoa, o tupunga, po tupuanga, o le whaafawina o tu tono o tātou ai. Noa na ia whaafawina le larolangi, ma tupunga mai ai le larolangi. E avea oe matamā, avea o matamā o le nei Taeao, o tupunga o ainga fau. A fwoi wha le tonu, e le avanoa, lo tu mai e le tua le avanoa, tātou te sala mō ai, whai mele tala. Se laulua se furu tausanga na tu e le atua ia atamu matangata e sala mō ai. Ai peitai, e ia se mea na whai. Na o noa, na sa vali, mausitai le atua. Ma whaalonga. Ia o lea, le taimi nai maua le avanoa, tātou te wha maua lalo ai, ma tātou sala mō ai, ma wala au atu i le atua. Au maia le loto le lei, le loto fau, ma tau te tai na ai le ainga. Le ngata fo i lea, mala au i le atua, wha i loa mai o na ala, tai tātou i ona mga ala. Le ngata i lea wha atonu i tātou i le mea moni po lana upu moni o lana fionga lea. Nei e tai ai, tātou ainga. I le manuia, ua umona ta pena ilo tātou atua. Tātou porkalame nā, po tātou wha malusi au nā nei Taeao, anga le lei atu le anganga pa ia o le atua, wha lau tele lana upu, ia ma wha au whale a ai o loto ma whinangaru, ai a ina ma manu malo ina, se anganga a wale atua malon malo a le ngata i leo lana wha o tanga. Ia o la fwoi se upu le tauta mali i la autou wha fonga anga sa moa, ya e asua tu vai Malū pu ngai loto ma fina ngalo poto ale tautai ya ile sasi le liu olo na va yo le fa mangalo mai au tu au na ya wana au na e tautua ma au na e moli atu se fe au fa malosi mai le upu le tua e tau soai le aso ma le aso i faiva matiut ua vala au ai le tua e fa nga ai le soifua ma le ola tātou tau whai te tālo whaatasi le toto Iesu Keriso e ui mangalo aiso ma whale tonu ia moso ma se le nei aso ia o e anga atu o sa moe le nei aso i whi au mga aluenga whaiva matiute le tāpua inga tamā matina matua le nofta talo au na le atua e ngata fo i lea o whanau ia onga whaamanu ia tele le atua tātou toi whailoa e fo i le nā so lulu ang fo nei le alofa ma le anga le leo le atua tai atu ai lo o tau soifua ia maso mātou nei fo iola. Ia e whamanatu atu fo. A whai o lete a lala lata mai i mangi. Mai se Malū Taeao. Aso toa nai vevela le pai vai salo marko koes. Mala au mai le sunga le whaatonu. E ta uatu le adrese mo wai. Awane ngalo se Malū Taeao. Ia. A o le tātou porkalame na nei Taeao. Anga le leile atua i whiau mga aluenga o le ni aso. Mātou whaaftaia oe le atua. Le alofa ma le anga le lei o la ua fio, whaatai oe anga pa ia, wa o la ua fio na e whaatasi, ma e whaataunu uina le porkalami, na amata e oe, ua whae uina e oe, o le vi inga e fo ia te oe. Nā tia matanumia le whaatau waa o le tangata, aia maua lunga lo lama vi inga. Anga le lei whi au mga aluenga o le nei aso le ali ie, i umea le manuia, vi ia lo suafa ma Malū, ai tu mau le whaatau waa ia te imatou. Manuia sa moa, manuia le ala ta nei le sunga le whawhengai ngai a Mikaele ma le whaltua ia Sara, manuia le au whaalongolongo le atua. I lo suafa Iesu Keriso le li whaola, mo ole ma wala au atua. Amen. Amen. Manuia le ni aso sa moa. So whaasoi.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚒𝚍𝚘. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558-2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.